CBC USA upa mithar kha som kan du na milun ka cho nan sung chang le zai ti phun bai ten pi nik zonga kan asathiam ti lo le politics kha alut tuk chang le tu ten tuk in nomination committee politics an thiam ninge al kholo dingi nan ti chit chet a chu ti an kan ti kai tur ti lo le napal kha na ban lo chung ka zon kan sa kholo ti kadir ve bak ene ai ve zai da si minung kan roi na ka hin pu pa phung lam organization poni upat mi rian tuan leo mi incumbent te mirang nen ti term anai ri mi chu hei dir ve ko na sa chu tu ni chu na so chu tu ni atei si le tru ve ko se ti mi ko lung ting chu chalo i nomination ni term anai ri mi thuk chang nuak chun sa zam mang ni ka phim ngai te bi ai chim tal anem tuk le akaneng tuk pe buana kan ni chu pe buan le kan a chu bi le a phian zong ka phiang sat lo kan lo go kan ni kan du mi jang slo nomination nan tu mi kha ta ma di mi pol zo van tu ko ta ma nei ri men bi lai e tuang in ra ko se nan ma ni nan du mi menung zong ka politic to ulo betung dir tu ka van dir ter naw lo ichu na sala vote peu sala atai mini tai ko se ti ki betiang ten ke ka du chu Allah kan ka thu le nomination committee an van nomination committee ne an van ka zau ni nge kai prung tuk email ka tial mi ka tam tuk le tha ol zam mang atan tuk na le hei ti punin an ka ro le no tha ol zam mang ka tan mi na sala phung le lam te le pu pa phung te kha zul naw si ti ki zau do se GS pa jong asung sile e ka sung ati ding ka kadu tuk chu chalo i nomination zang fa kan nol mi na chu mai le e kamin tar ding mi ai automatic ai tar ko ding an ka phiu le ti mi pia tana achu ti ka chun ka thin phang a chu pia tana an tu a chun rit me kan umlai CBC USA ikom lei silom akuai lei na sa sual lai mo lung kin lo na khi ai pe chilang ma chon ji da kan lo lai ti khi nan pa ka sa kai tuak ve le na chim mi alwan tuk her lo na ti zong a poi lo kai chim ve ko poi pani kan pi se tu ram ti i ru lowin lung fa lowin ZBC chat lo nak le ya chua pi lowin tu ten ni thim lo mi zong ni khan lung sau tian rakum ko chon mai le ya nomination committee ka zang fa ten upa he chai tir khiar mi te cha her ngai tia karwat au bi le ni tlang tlak mi ani nang kamulo bidi ni tlang tlak mi ani nang kamulo ka ngai chiatuk keima out from ka au mithalo pa ti anen ka ti zonga tu ten chu kai in ko lai